Da li i naši političari prate ovaj svetski trend? Dobro obavešteni tvrde da je to tačno, ali tu informaciju niko od političara neće da potvrdi. To nisu najviši državni funkcioneri, to odmah da bude jasno. To je ona takozvana novostvorena neka druga elita. Tako je bilo u komunističkom sistemu, znate. To je ona druga elita, to su oni neki savjetnici. Tamo dešava ostane iza zatvorenih vrata. To su rubni delovi Beograda, tako bi rekli Bežanija. Pa recimo, evo tamo ne znam, oko Surčina, do Banovaca, pa bi se čak ovde spustili ka Grockoj posebno. U Grockoj su svojevremeno, Grocka je bila taj komunistički Eldorado sa vikendicama i tu su se uglavnom pravile te bahanalije. I sve to košta papreno. Da li taj novac izlazi iz državnog, partijskog ili privatnog džepa, nije poznato. Mislim da se radi o nekoliko desetinja hiljada evra. Znate, donesti morsku vodu, jedna orgija je nekoliko desetina hiljada evra. Sve to se plaća u kešu, nema nikakvih računa.